adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Palm Sunday mati Sotolia Hom Korea ni aphan hempu Jisu Jerusalem nang kilut arnilo bangsor Jisu Kristo aphan anong kapit hiji aphan pura apya prangkeda matum do amsidami hosana hosana pusi hangjo lason si bangso Sotolia ni somindar dangalong kitalon do na sonsi Karbiang long pen West Karbiang long angkang pia long ta hempu Jisu aphan ke kroatum anabangki ningkarong pen armuche jeng bonsi hempu Jisu aphan hosana hosana pu hangjo si anong pathepon rinti Lason thotsi difu pastore dangkang pialong kido difu mondoli pen danglok rong sopi mondoli rong klarbong mondoli pen danglok pastore darlo mondoli crazy tumta bangso Sotolia ni talon pon rinti Lason si hamren rong sopi along kido multi utility building atheng no gangpu dang ahong jailong United Christian Forum chi hekben UCF atum pater piponsi Palm Sunday talon pon bangso hut armu chenga sai sita medeng ponsi hemfu Jisu aphan anong pathepon Hello. Bangso kitalon porahut Karbiang Long Presbyterian Church Synod Moderator Anparta Karbiang Long Mission Philalong Phil Secretary Reverend R Lalthapuya hin pensi Palm Sunday lamthi thanpon Jadi anulang siya batay ng plano. Labangso Palm Sunday hote. Labangso kating thangape lim. O Jisu Kristo ha. Jehovah bino. Jisu Kristo ha. Kero karto dia ha alang litunge ada kong ke doa ne bino. Alang kating thangape limo. Jisu ha nama pilo. Jisu Kristo ha ninga trompete lo. Kuke kandang, do kame, mata tuke ningorong tendo, hako huke rom sorkar, are cho tuke nichi anak pe Jerusalem rom sopi lutamo, rom asorkar are cho tuke, labang so ke teklo munung ke, mata tuke do modaksi are tangai rom sitame, labang so Roma reto ke depanang ne denak buka pereto resi. La ana reto ke buke nici benang ke ludamo. La bangso ke rat tu ke ave tanga henosi. Jisu Kristo ke la puson kali. Alang like ni hang anak pen Jerusalem nang ludasi. Rat tu ke do ke ni insan si. Ningarong pen Jisu Kristo apangwa josi anong pete lahelo bangso hut kadokawe mondoli inkora troksi kachetong dunalong arnama phan anong kapet hejia phan pura umteli Baptist Church Boalang so Presbyterian mondoli ICI Town Church KUBC lapen Hamren Town Baptist Church atumpen Midsen pen parju pon rinti News report KATV News. Kedam tang jang mini phai kri siar ni rong arak rong hang rong bong along rong parching ruma maya hin pen patir pi pongsi rong bang sok thon bang so hormu hakku pen ta kedam bom ateng pen rong parseno ching ruma mai paman pon West Karbiang long rong arak mati rong hang rong bong along rong bang sok thon mati pin po arani paman pon labang so mai long kicheng siang dengki alang litum ari chu mati rong parsenot pin po ahem laben rong par khan nalong ahem anujok ke somang deng pon mai phu hemari rong par kachari pon mai along kongchun bang sar ik rong par hin pensi mai ki phalam the than par ju pon mai along ong dung arong para kura tum chetong dun lapen alang litum ke klem ke dam ki messenger phan mati aning kan ta ning isi pen ki pachun pon ver thek jia phan chingki chingwai pon
Nilitum rong part nok hum ching ruma mai ki padu pona bangki rong part sinot korte bang phoatum kachichini thek ji lapen non ki thurmi owe ki mia tuma phansa tame ki pachichini pon ji phansi bang so mai paman pon posi ningje pon Nilitum ta sorong part no huma mai ibi pon ke nilitum rong part sinot rong part po an korte bangat thom do la korte bangat thom nilitum nilit ni hang chor so chor kom along ge do arong part man sita monon phida ka chichini thega phan ba ili nilitum deng phan rong phar senotum onara deng lo magi pinangi mate rong phar lindogatum onara deng lo magi pinangi la pen rong phar khana long atum onara deng sige daw ki pinangi hai alam the puthak nilitum mu eprang ubi gi miatum phan ta nilitum ke tham pon ji phan pen than pon hek wet nang ya phan pu sinilitum la so rong phar nong homa mai nilitum ki bi pon Nilitum aningkan wang sitami ningkani se kaching room laki non alam kali so cheng rong chukim pen sitami do sitami ang bonga lama bangki asap kati kuk do sitami non bangki puthot ki pami thu puta than pon lapen reslo di ini nilitum dak rong arak giroi penang karnulam thi patela bang kela hello ningkana sek pen nilitum rong bang than sokit thon mane la bang alam thia bang yong si dan lo te hiet panan sing di jo ta la so jutang ke piningali kha so cheng rong kin lo pen pinyar ni longan ki bang jiralam the bon ta ang bong katikuk do lo bon sta mela bang so katikuk bong pen renewal of the life di kapi ni tu si nilitum claim lo ang bong ho katikuk do lo la rong bang so kan ke pinyar jutang ke hakko pen ke bang jutang yes yang lupa itu dari kreasi ani. Nih teman ini. Rong nok komputer. Dadak orang orang Allah. Kali juga Allah. Bang. Allah. Itu bangkai belum. Allah tu pasti sik bomo Allah tu. Hari pilih kau. Jun piri tentang Allah. Bang, jangan masih orang lagi non tu aja ni. Rasul sih, tunggal dia keke. Non dat kali apa sih? Oh, pen. Pota cakar dok. Ada so pota cakar di berbeda ni. News report KATV News. Botirik po ignek lilo hanserong pangparli po pasar lam thea sonsi ratcharia song kido anatum abangke kilik nang kili jia pranglote ihini-hina party kache sanseroy methanga party penche osi akaprek party along kache pa ogdun pa birta long ri arlo along nang dolipo lapuson methanga song pen kache o akaprek song along kache pa ogdun amai lakha sirkep amreng constituency ke parlo taseng polling station along stami jang mini phai krehiniar dile thot stami BJP ratcharia song atum pen mass joining amai paman ponlo Bangso mas joining amai ki paman pon along EM sang pirina terang pipen mai che pahem phu ponsi APHLC Congress ASDC aracharya song along ke claim ke dam kachirabdun bomatum mithanga song penche osi bangsuri hini so se armung atum KACCM rong hangsang kho ke japon mate BJP aracharya song along che pa okdun tanglo Bangso amay along aluhisar paman pen ke ACCM Juliram Rong Hang kachitong dunalong MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron KAC Deputy Speaker Avijit Crow lapen ke ongdung Team Skarbiang Long lapen BJP aphan ke Croy arara tum chitong dun si my RD chipipon Danglo pinida ACC lapen Congress lapen APSLC pen lemra pen na pabang buang bigitoan lapen ne ko purun ne pae purun lapen ke rawa sarake hai tum gitoan Sarti sarpuri soy dan kibigiti aprang sila na tumphan dak nili ke banglong dak tasanglong ke banglong lagi nili ko Jesimet bangso mailong aluhisar paman pen kachitong dun ke ACCM ke hai tasengaro arora phan kachipchak tikang ke prabjin pen ki jonalang awar sai misen men ke long jia phan hum phokep ringwell pipon popusi lamchak chipi tikang bangso amai misen pen pachon pon long koi long hawa long koi polling station tu dah long koi polling station bang cukup dampang
MP election ke thom ning gerem ponjab lo sita non abang ge jiting ni tumna kewang la so prang na me chuhola dak joining lo bang suri priba aphai ge chu joining lo 23 December jeklo tunik atuma chini lo hada dan pulang jauh lo asen aku pini sih kami aku dah bang suri ini susah abang buang piatu Kongres lah pen PSLC lah pen SSC pen open ini dah BJP along na cepat abu nasi non ke bang jai election na bang kita bang ke ondung abu pen ratum akhir tu menang pilih pola pen acara itu dulu sih alal tame ame thang alam pen rapan pacini lah pen lam cakana News Report KATV News. Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom.